abaramajaba babanza no kushomerwa ikitambo cya misa aha parish ya Kitabe kandi bashukwa mizigo mu gisha. Abantu 62 abashija 22 abakazi 80 turiyo turamaga ntuzana mugongo abwenshonga abantu ino boremezi bw'emiringo etari yemwe turiyo nshabira ebyetingo byitu turiyo nshabira ihanga ry'ibyo cyo kureberaho turiyo nshabira ubwitane kuri yanteka misetengo cyo kuzakora amagumu y'urwanya rwo kubanza kandi nimbaza kusimahanga abo kunteka umunsi bamama bona abanzire sima tata wanjye sima na mama wanjye ubanzi ncheza ngakasima hangobu abo bamwe mu rugendo nubaza kusima mukama ahawe byabarabizemo amagaraga nagakira amagana ubwo kuri hano turwaza ubwensi we hangati yaguye nanda butubintu tugira tuta nitugwara kuri kenshi iyo kugira ki iyo kuturwaza umumusimo mu magaragara n'imyaka y'amazi nabyo byandabizemo kandi akozera ba father inentande basebera abaramajaba ko gwahwire hine imwe bagire hino buntu buco bwabimukamu bo kuticereza naha muhanda bamwe batongana na bagenzi babo ikikabure umugandi yahituru kugambira ebi abaramaja bingi ku rugo mbicweka bitari umwe na bimwe omuri burengero izoba bahiko muri imbirizi om district ya Rwengo obuborekeriro rwana mugongo okuze kiro cy'abajurizi ahabo kuba nyowo mwaka gwe kubibirana unaje kushangana tara harisi ya bwara gisi president yanyeta yangarura boni kibanchi manisa nanta kusimara hanga nimba nimbiha abo kuba president akata kumanya ngo kugira ngo ndumara wohananga wo kureka kana asime binabe ningora ecinje mesirizo kuramaga nyoro mu rwanda rwo kubanza onga eco kubanza no kusimara hanga bwebyo ebimba bazibi atukorire nyonko muntu arubuntu ngatandu n'ibiraga mubiri ukahona zikazi rimba basi ni simara hanga ahabo kundeta kwa kabiri ahabwejizire kuramaga ico kubanza cyabyona no kusimara hanga no kumwe musiya higuru yabyona kamuhe kitinisa ukundinda kunyiho mbuto kandi akankuza ngasimya katano n'ibyo y'ubukuru ahashonga yo mutano abantu bajangu binene kigenderera cyo kushabira abashija abarikera abakazi okubana bo bazo maramizo bonka ito abashija hamwe na bamwe abo tutamana babaramaji tuciremo ngo tutamburira abashija akwa abashija tibari mu kanisa abashija babuziro maka abashija babrome omufunansi babwabo mwe tuyo ntushaba turi kutera umuranga ashomesiza abana kandi hati nicogera kumushaba wayongera kumushomesiza abana shomire munabona na mfizi kama yankora mu binde byembabazi yampa magara gasha kwa Ben Muhozi na Sande K William Say, how are you?